Mau ira que dia roupa só de Iya mah, Lena tuh kan pas doa mah. Iya mah, pas doa. Mau jadi apa sih? Ada aja deh. Ini kamu masuk ke suara dulu. Tema kayak mana, Bang?
Mana di kita saya mesra amat siang. Dia di balasa nih. Lebih lagi. No, ayo itu. No, karawi sama jeli lah. Ada sisa dan ada dan. Noble. Pada yo he, no sama ya. Tulang itu so. Tulang dua lah. Lah. No hay la política cara no se da. La política cara hana se shot da ba bin de de ni. Mak. Itu ba ini kayak apa? Nah, cukup nama tak boleh begitu dah. Nakaliwa mimi basi wachana Baba, ugo sa suada ama buharota balu butuha baba anaa banua hili babasabu desa onozitoli sabu kecamatan Kenderwa Sara satu rumawi Tombaso lala haleu ni panua bagian C satuan banua selingkungan desa onozitoli sabu Untuk dan aku. Dipercaya keternyata anak ke Zakuama sama Suryani ini nomor 2. Bagian D Satuan Banua Siladi. Bagian E Kepala Desa Ono Storisabu. Bagian F Ango Bakata. Rumawi 2 Panongwe Badanga Dohaleo Mabagama Boto Dimati Ade. Universitas dan sistema Amaferi. Kumawitul. Wawa halo. Baba ngaburi bangungu Sara. Istirahat. 2. Podoni gol. Basitun ya da anu panogo lala wangas. Ada niya hugo. Dasa tua babanua. Numero 4, pangada sa wagalo moroi pada dosa bugloa. Si 5, panunin ng pangada, ya daw na niya tapasayakan ke dakwada gubernur. Ba numero 1, Rumawi telu, ya daw na bubas. Nimba basaba tanggal, bos telu tahun 2003 oleh ketua adat amayaman hela manua. Ya data kuli ita ba acara numero Sara dianggap selesai. Ba ya dana tahu ita ba acara nomor 2 Rumawi 1 ya dana panuna ini pengadre moroi ba pengurus gereja sitas sabu mempercayakan semua sama ini cik dengan nyawa nabi apa kalau iya tuh Yeah.
nya mana sinane bauri pegei la suno namada. Mau ita gei baba nuno ya ita ni haku didane ononia. Ya. Tanda lepa badai nama ba ono ba ehehanya moni Amin. yani sunon da uge lo walangi ama suku bana siawa dana sino mango lagi tu mafage alfa masih sebenarnya kalau siapa nama anda sawagele tu amanya moni berapa hak itu bapak ibu itu sino makin itarai badang dulu di simane kalau Bila ni pagi na aga mo ibazala wala soaya no konrogo no masih aga. Kama anda sawagele tu fa akhir wa masih anda soaya. Min haklidan anda aga no yang bali dimure kima telefonau sin foto do masih. Ma anda tu mo ibaba akhir tu bi wala bano so amboto masaya. Ini baba aga ngada watu tu make bagi mane palolu. Ini baba ako ho mo ma. Ama bazogo ya inda aga sino ba ko banari ande no mabdatua dikasih fatali kusa no ila banobo to bade tu hajadani batandre sosuaya ya iya terus tuama ama warotande masiga ma ohe iya bakabu sino kekema na ire umbotonia madena dena tu soaya ina di kema basara dede bawo sakuama ande bakabu Kira-kira lah kau dah akan aku ibawan no langsung ya udah betul yawa. Si mana bang ada maksud saya badi nunus kiriso, badi dia ngamuni ada ni ada ande. Bayi jadi sebab masih tak aga ya batu masih itu. Tujuannya balasan itu baara. Amin. Badi nama, ono bayar namoni. Amin. Ini patolan ni wa ezabwa adia bihede famolaga ba wo itafefu yahohu yami ira satuama ira inama talifsafefu sinobu lobana hiade mungkin le manofu badededa ada pur wa ulu ita bajimane falawalu banomu zatuada ade banomu namada ade amawarota barzilale no taila batas saksi kesamesa wa ya iya no ahele kenya nasi no mufana iya ire ita me hari Kamis matonga siwa wa alawaluo berda mino ikau ni iya soko ya ita soko ibuto da no soda ada lesi mane mane iya yang pada ana tatu tefefe nahania banaha safuria berdae irugi saat nia maka enae tabe iya banaha goloka sewa sino muhulugi ge itu song be iya ada berdae ne kita satuama kada inama kada talisuma fefu ina hasara dededa baba masau ya iya bakabu logalangi ada berda yang bira televisi masih bakazoaya tu hobe dema elwania ma ke adene mo ita tafasau da tuada bakabu sino tehono gege dege da itola ma falaga babi hede ba mafuli ma wa itafefu ya hobu Debe hede ku sabua masih ofona wa dawo wa itafefu ya hobu
Tani batadosa ba oburo da makare balesa itur tedug. Dua kali itur tedug saai. Sekali meluar Selasa. Ba itur tedug di negeri. Agar di nanya moguna ni itur tedug gua rene. Ni fasaugu. Khamiya ani irsatuama. Ni ubaka ema. Khamiya ami irtalifusub. Me agar rene ua ama bu arota. Banosi fatalifusub kadu. Leha dia utaluama ga agua mabarotan. Le aga irau no kuna magu ama fatina mefuna daufa. Sara fatina ina dalimani ihtihal mifalete. Basi dua ya ia ga agu ama buarota. Ba nomor telu ba ya ia hezabu ama tiria. Ba nomor efa ya ia bulu magi no mate pengolabe. Wa aurima I otarai mege I rugi ma kuat. Ada boro melo sa aisa no turulala. Melo hadi sa aisa ro itaga. Melo hadi da ele same fa ngira sama sao ki so da ele ina tora so wa. Na kenga boro wa hakuda lo walangi. Na kenga boro wa masih lo walangi. Tibai da ele batula auri da aga ya aga si da mani. Fada meno ara ino te halo da agu di dalimani sai batina badani sfarete tore da aga hatu defa ama buarota ina fatina ama atiri hatu da tenga baba kabadalo si marase baba ngalu sobuna bumi ma siao badano ji madalo kuna magu ama burugu talifusu ni ida ere gagu na borota ya na mamini ina mamini talifusu gagu ina borota ya ida talifusu ama minia bami otorai dano aifa manguwalu gagu ma borota basa atu sobuna bumi ma sudah lalu lesi tobali famu oh begitu dari nada bang masih kembali ke dina ama panginada bang ma no ida ini mana no ida ini tekik le bami arara ba ida ini bang walu gida auto yo badana na molo ke drama baya mazadina badrofi una fula lima ba ida ini no ida ini kalau lagi si kembali amula di Indonesia otarai kema masih otarai kegu sekilo rega bang ma soge kembali pangabutu ada da ini mau baka kami ya amir satuama ya amir talifusoma si mana wa aurima yo otarai boro sabe gene irugi ma to dene ada da ini goi menguna mau baka kembali babe hede gua dene ke zona sadara di loi cerita debi lena sadara roda dania cerita dunia yo baka ina tora ilas ba aboto ba de ba fe degu hayru gida ono ba fuli o ba ita fefu ya homu uia badofi saranga hono siwa ngautu atau 50 afitu 5 bawa sifulu fileziwa atau 50 afitu moroi babo ngapatosa tuada ama fatina telambanua ba abeda ina fatina gea moroi ba dano maliwa walufake ba ibuwa za tuada re ba iroi ira amara tuada ama fatina lameno aifa mati luada ama fatina amara balasawa nose ba benua bazingadima bani tehege balungu ama gadogu ba niha hidogo ba niha negara ya ia zino pernah terjadi no pernah masuk niha rampas ba akhirnya sampai da no mangabuli badangara buku kada dari dahulu zara-zara purira pada ono lalu iba urira baba Devi
50 asiwa mangobalu badrefi sarang ahana siwa ngoto 15 siwa mangobalu zatuadade ba zi madaulu ono duada ama kurugu talifusu dibayada ama menia ihalo ninadade inabuarota menia baba irauno filina ono duadu ama kurugu ba yo tarai da la alu jo guna khera baba drefi ene ngafulu ibere taiga sohar zakira tubu rauno siaa fuarota jumlah ba to rauno fefu zatuadade da siwa da matua basabua nono alabe ba ono matua mate sabua toruyo mo banono toli dai sauri irungi mako walu tono no matua basabua nono alabe halo mau duada ama bolopase ba jisara hiba badrafi ono aflaono ilau mugale nuka yo tarai mustoli sabo sfahadro na lua ba ono ditoli adene ba bore mengingat waktu nyawa ta pagi bini terasa direke da ono uwa secara singkat mana atau hunian tutulegu ba enae pengalaman da ono sisoki tahalo bahasa posoki boy tahalo noto da baka baba uria de le niha sino mulus mana fa auri tataria da ono hili babadani ilwania fazoli le hado ni hade babidana siha fa auri soki mana le bedeo musika berda madana le toro tedema zona da satua mama fe me ya de burota asese mamadu ya asese mamadu ba so goi zi bada jadi berada no wa mege le terpisah ira sabe baga basi baga baka baba urini jadi berada matatona kepada satua mama fefu ena segala kesilapan kesalahan ke tua made maka tua dade ma ada ya aga iraunonia dan famili talifu sefefu na sodi fasala fadu de ma basodi fasala sala tua made ma ada mi be ai fakania ina oitema ya lo walanyi baka baba usododo baba kama terwani ba na sogoi di fasala amikunia ya mabe egoi sau kagolo da ina boy muy ba o hogulu walanyi baka baba urida sinangnya muy mo ago lala wa malua fasara de babo terwada ita sefatali fuse bahe baka banono wo banu simano drege ditola mafasao sebagai famato riwayat hidup da tua ma ade tera apa mama ada ba bolo de satu ama ba dua bebe wai ikapefu ya aho me fakai dali bas 30 tahun 15 siwa megi ba dia dao manua moto ba de da fe nyaka nuani boleh bata mangrege silo telefona mi ya dae silo muna silo muna liso badae bayangnya dae kali fuso dina warota ama meni badae ba ina hula kala meso mapoto me do mano ina
nalila oi ba dan ada berkesayangan me fa afatali fuso pas hadiah nilaunia hadiah di fabde de fungsi bahasa Bali dikenal mafhede ibadu dessa baba amate za tuadade balimania kira talifisema sisi ila satwama ba sapana yale bala olif ami yana fa abido de kumande bahena fa bisodo balimania sunama ani Ma fatu doda na hau ka pangera-ngera soza feto ba soza fulada ba sok examine turunia babauria fatu doda ba no fa material balangi da babauri ni sama-sama itu doda wa tenga hak zatuadade berlaku wa auri simano berlaku bakal daya itafefu ya ita sobulo badai tualong batu bedi adre ba ufuli uba itafefu jauh kita nyate nyangga mana umi se semua ini fasala dalam ilmu fikih fasala kami pada aturan dan semua ta sarawa fundanetan ne Nuha bagamadula zatua bahu zatua dan negi lamane ule la obu gasiata ule ya ule la obu gasiata ilo ne la obu zagatua te ali no la muso de deda ia da ama bo arota miguel watua ia da o asoso ilo ania ononia no ato irogia ai fada lo tutuno herisa ia da ai fada imaneta romayo walani sekhi pawawa mat moroi bakawa ini mira satwa mera tapisha makeka no ametola zanere babadano asanero tibihini fefu dae maada sahiba ziboge bua boy mi faududi kada manato hari palihai tatare saudat forade ba novi no balai Iza benal ababu wa atoga aga badanana ya aga ila televisi bazinga dema kumia ami ila televisi mak warga duka manewang umat benal ababu wa atoga ko dara sudeni bisa kuata ada isa belajar itu ada kita bersama-sama dan ibu nak hanya lebaran pagi dulu masih ayah harus turun dah aga. Talifuse obulo ita banomo amabarota andre bereme fabali ita kenia berwa balisa andre baso kedawa abu dede bahiza ia aro dede wa matida watenga si ogote wa balisa andre
Kaluha zu itadania badane si bohong Yesu Kristo no ibokai bawan druho nomo nama ono omo afuriata basila tebule-bule baniha samati. Bahaba upacara wabalisa Andre data panandresa bawa aurida wamatida Andre. Yesu ayaya aga Yesu Kristo no tere wa amate simane niha bahisa no te susugi trauge pabola nama baeheha ni amoni. Data Andre wa epolo dede bernama da simate Andre bangawale so ambeta ba wango masih ya iya. Yo ay tanah bajinor itu. Yo ay tanah bajinor. Yo bajinor. Wah, dah mana? Ting, ay tanah bajinor. Nama Lala. Lagi sekali. Sama lagi saya buat. Kayak gimana Pegi? Kayak jalan ke ala itu bisa. Ini bisa. Apa deh banyak? Yo, bayar juga Pegi ada. Katanya ada atau gitu. Kenapa dia? Phải lô rô mà giúp đi. Nhé sao mi mà ta cho ta còn lô. Cái này xử lý lại hai em. Đi là có cái lúc mình hai lên. Irono balo juga. Dia tu tahu premier, mai Irono Milan dia tu tahu premier juga. Mati. Ada usi bukan. Usi rokoi balau. Nanti sama ya kerja kayak iya. Isu Amadano. Bisa di kamera bisa follow. So salah semuanya bah.
Kiai Manasaki. Dia Manasaki. Dia bukan siapa saya. Zaki. Mati. Apa kau sakit mati? Zaki. Dia bukan siapa saya. Dia bukan siapa saya dan dia bukan Hanya di luar iPhone, saya bayar rumah 5G. Saya betul. Nami lagi. Sudah. Nami bakal makamai dan ramai. Nami pada mau makamai dan ramai.
no taohe boto amada amawarota andre banomolo walangi ba masumangita sahuria kenia tane penalo walangi badae amada andre pabalik ya mulul banomolo walangi sihaga sagasa baisawa nomono walangi andre sila segula-gula ya ami kira kali kusen ya intang fin subulo bana ya andre tak ilah haniha amada amawarota andre mungkin atau saya mulia kita si subulo bana ya andre aku sodeda kenia borga matania dolo hedenia berdaya ami kira kali kusen fatwale kata kita ba mengantar berdaya ami tidak kali khusus sekali te data pareso deda sampai sana data pareso deda mungkin sobat deda sobat Musa berpada deda sampai sana ke amada baruta ande sekali te tak akui salada basalah amada ande bapana dowalangi akui dowalangi siramu bafuna tai kusepefu bano iwasi wai muredu bagera babairene bagamataru lai osinanu pulau siseri silu fasala spider berlawan sabda maria ulama sisemana panamai baiknya mengifu waktu dia ya ikasiterita lawalangi sila mefabel ya fafe furada baik pasau kita baba awi sila ayatu amin dan mengandre kita apa yang dia buat dia panggil pastor dia mengaku dosa dia menerima sakramen mengaku dosa dia menerima sakramen ini orang-orang yang menjelang kematiannya orang-orang sakit dia menerima foto Yesus. Artinya orang yang kita anggap jahat dia betul mengerti bahwa yang biasa mati sindu. Tidak ada orang. Maka yang di sini yang mau dikatakan adalah yang mau dia tunjukkan kepada kita adalah soal jujur. Pertama jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada orang lain dan jujur kepada Allah. Tidak boleh menyembunyikan sesuatu. Itu teladan hidup yang sulit didapat. Sekarang di Indonesia, kejujuran itu satu hal yang sangat mahal dan sangat langka. Kejujuran di Indonesia itu seperti ini burung apa jenis yang Burjo badannya itu mirip kejujuran. Andre data kau kita wanune kendrama kita bawa mulau kami lobalan bang amoni
Walangi mi aine bawa pamundraga kalian kuse da andre mi basau ya ke Yesus Kristus tani penalo Walangi pondrege serapang ke Kristus ena sipau ke piadania awe Kristus bawe moso bawa auri sila ayat andre ma andre sawo kelot ke pumamale siseti babua sino ke amolang kenia sagede pa aurinya bago kalua maya asa sama situ babe dua mane banahan amun andre japon romo dengan dewama baya bokai kenia bawan dua sur ni suno ma gete wa ara amin. Izano mozo aya siha kasa meidoba no nama silete bulesa. Semoga bersama Kristus pula yang bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkan hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Urutan perarakan di depan salib dan pembawa lilin depan, lalu kemudian menyusul pengusung jenazah, baru berikut pastor dan keluarga dan yang lain-lain dengan doa dan tahu si mana kamoli fabufana faji kefena kaulili bagaimana dania bertupaat bagaimana jenazah bagi tersato
He Yesus Kristus so ayaya aga no terindra uga semesta baka balewate telunga luawa ara ma andre kau ya amuni lewate andre banano mube mabe banaha andre genonimo andre ba ena maoso ia dania aweu bawa auri sola kami keu sumange bafa nuno ya daa ba irugi zila aetu amin. Isra. Disorong. Ini kan Tapi makan nama tak Siapa? Lau. Dia kah Lau. Nyari tu. Betul. No. Sebelum mendaku gamai, Saya gamai. Kami tak bakal buka mater, makai kita buka kita. Kenal gamai. Let's get to each other. Sarah. Este lulia, Pengamai mai fisketu na si manhiwe nang kabihan. Mai fisketu ya. Ada tak ada bakal mah. Dia tak bugeu. Bugeu harus bugeu mai ke babu. Coba cabut teman. Saya ni sekali. Itu ni geu. Tulis telu sisa. Sabigeu. Bulat. Epa peri ayo ya sekali. Pelega. Betul. Mana nomor puri kami video. Sara. Oh iya. Kita Sara. Kita teman berfati pada tumal. Pelega. Lai teman aku na isiri ni. Lah itu kayak Ye tu teman ni teman saya. Dapat gel-gel baru malik. Lai teman lagi saya. Sara, dua. Oh ya. Dulu ke siapa itu namanya? Oh ya, itu siapa? Ini kadir. Roy badane te aso geniha ba mangabuli ya badane ya keriso so aya sino mangalani fabel pamate zamuli tali pusada ande baka babe maoso niha sino mate. Amen. Tali puse so aya kubalo siseki Andre ifa saundra uga sino ame dola biri-biri ke nia baso duu sauri baya I ohendra uga ba nidane sahono baya fuli no so
Salib. Ya uge tali puseni omasia. Ya Bapak Auri sila ayatu mundra uge. Pau polohe tanda wemena keriso. Baden nama ba ono ba eheha ni amoni amen. Menuna ita nomero 55. Manuna ita lo dati 15 rua. E ono lo walangi fa sa roma o teni forefa vano holiniha. Menurut ayah aku setuju dengan aga. Da mengandai ta pangantre di wa keriso kedahe ama Kemasiso baturuko, ya nyamuni eteyu, ya tobali matrewa pepni, ya iterezo masi labuko, uresima baturuko, ya simane ke bakudane, kemasi mahko, be kemamko ade, ba fa kemahurma sima ke fa kemagoy banis pasal bakuma, ba boy fa amda aga ba manadaigo, ba fa aga muroi badilisaki. Amen. Yahowu Maria sa penuh kasih soaya si pokok ni sunu ndra uga morobaga tulanda labe bani sunu dabinau anda Yesu. He Maria ni amune inal walangi anganda salahima ya aga shohori ada aba baginda matema amen. Yahowu Maria sa penuh kasih soaya si pokok ni sunu ndra uga morobaga tulanda labe bani sunu dabinau anda Yesu. He Maria ni amune inal walangi anganda salahima ya aga shohori ada aba baginda matema amen. La kami kenama ba ono ba eheha ni amoni simane bamberota ya daa bairu gila itu amin. Ya daa manuna ita sinuna safuria. Laudate otu alfaula efa bagian 3 balevate ayat 5 dan 6. Bate ovuloi kolektor ke Ketua Sekretaris mohon lebih nah kolektor. Mutana to badana zinana zo aya. Mutana to badana zinana zo aya. To ini saat kedah kalian. Balisa. Apa kebalisa salimaniha baida sakeni sadata nafaniha. Siwai upacara wanane si mate ande data ande hobu so aya. Ya fao khami so aya. Aya fao ya ke. Ya lawalangi sino manusugi ononia siha semasa sondoroge ya ita bahka bawa mati bawa omasinia ya irara fefude de zabute de baya yo sambua ita mangawuli banihani amoni bazorugo napuri. Ya ifahowo ami fe pulo balangi sila amba fabola ama ba ono ba eheha ni amoni amen. Manuna ita sinuna kenina da Maria oto dolawalua
Tei ni nagu Maria no so masinda o seki baba mondongo hendau nomor 1. Tei ni nagu Maria no so masinda o seki baba mondongo hendau nomor 1. Tei mano molala musa dedema tologa safemena baba sendatama na meja molala musa dedema tologa safemena baba sendatama deima no sinangea deima no sinangea anda banolo aha kededenina irara dedegu nano abu dedegu anda banolo aha kededenina irara dedegu Deima no sinangea Pada nama Baono Bahene Mone amin. Yao pefu. Yao. Fatua na fabali sa moruban nahiya ni basoy sa pwede ni fasawma ya iya da ya ita pefu da talifusa sino ovulo banahiyade para masaw boto za tuwadade ba levato ma banahia olo pasewa sa kuya kenya ma ade sa hogul ba berda pefu ita sino muy badae ba masaw sa tuwadade banahia olo pasewa sa furia ai fa ita mo roi badae talau ita banomo koma banahia zatuada no mege so zinanya acarada maifuto jadi matatona wa dengan faahele dede mangabuli ita banomo no mege so acarada tanebe tatohugo hula zimana zinanya mafae mas tobali amopakata kada mafefu ba maubai itafefu ya ahobu Satukan kalau kembali ke sini. Ada
Ile basu sabi. Pede. Buat aku dah uang bikin dulu. Aku pede. Dadah. Jago badawi. Souvenir awak. Baru dah ira wanita, ada wanita dah. Mari. Lagi lah Wana masina paibasag tinggal paibasag na raw. Tinggal paibasag na raw haka. Kani wag yung sumitaw to kan ba wahid. Manal. Kalau ini naya ki baurahi. Nama tuna mana? Suster. Kita dah masuk. Tahu kali betul kan? Tengok aja. Suplektor, aperius, paman. Suster. Suster. Nenek. Nampak ini. Nenek. Kenapa Siska tidak masuk? Mari Siska. Siska. Lumayan saya nggak panas terik matahari sore-sore ini ya. Kalau dari pagi itu Mbak, Tapi apa? Kuburan itu kalau dimundurkan ke belakang sedikit lebih bagus. Terlalu dekat ke jalan. masih disambung itu di muka itu. Iya ya. Bisa ya. Oh tidak lah. Baca tuh ya ini pupunya lah. Itulah itu maksud saya. Itu pupunya. Tapi perahu kan ada pupunya apa pupunya ada ya. Nah sebagian ya. Apa? 10 meter dari Sebenarnya harus 20 meter. pas-pasan. Karena masih kalau itu di pelebaran jalan kena. Nah, ini saya memfabu banyuan nyaman ya, terlalu. Apa bumi lu gaul? Tapi ini dia kena jalan provinsi. Tidak, perkembangan manusia makin lama makin besar, bukan makin kurang. Lebih lama saya. Ini terumnya dia ini. Kan orang kan berkembang. Itu pasti kalau kemudian ada perkembangan orang, 30 tahun pasti mau tidak mau persis akan bersinggungan dengan apa? Dengan itu tidak persis tinggi kuburnya. Iya sudah lebar itu kalau dibutuhkan lagi itu jalan. Ya kalau misalnya dibuat ukuran-ukurannya satu ke atas satu dari atas kan? Nggak mungkin. Ini pulaunya sudah kecil. Tidak. Masa seperti jalan di Jakarta itu? Tidak, kan orang bertambah banyak. Ini dalam provinsi, dalam Sulawesi Utara. Akan dibuat seperti itu. Perkembangan ke depan begitu. Harus dipikirkan. Karena mau tidak mau ini kan katakanlah jalan
besar juga. Mungkin ada rencana di Puga itu. Nah, Kan mudah